Narum payu newskum ka channel nam ta ki padba ka briu newtar. Kat kumi khubor bali alum we khna ba khan riu snem karta na West Bengal la san snem tam ula hap ban shong hapo tang haki por singi linter uniu khna ude Iqbal Sheikh na Beldanga Murshidabad district Batru lakam ba ula ingasni do jongu kalau penlong yu ba un shong hapo jongkani kapung da ka ba kamru ba udan ujin la niu kenjaksun badan hapo ka do jongu Iqbal Sheikh ula shong hapo tang porsingi barak por men mit pat hadu badan kipor baula shong ru da katayo ru khemi shu ula kamru baka jing ing jang sni no jong u kala mi marsen mi napo kani kapung bat ru ban light nakani la shong no apo la kamru badan kabor jang ujin tang ba amdan sabut satya ban pinti kana yakani bat ula suba badan ka jing shitam hakabor perkhat jong uhi ka jing shong slem jong u apo ru kalakta ya kasni do akaba kaju kta ru ya ka jing jerho jong bat ru man kapor kabalakam daki bahying basem jong Iqbal Sheikh im tang da kababam daki bablawan ra na kibahying hasem kumju ru ki parashnong da kabran lang ru ki briu pat ba ki bawan ban pej ya kani ka jing phla yong ka rukom im jong na kaliang ki bahying ilayalam yu sha block primary health center tamba amdan satya ban sumariu barula shem shitam ban let shakiwe ki jaka sumar baga kham remdor bat baki duna pisa lapan tip ru baladami u Iqbal na po tang ba u let phai biang be chopo bat ru la pat ban penne yu haying bat ru ula let shong be hapo ki babun ki pung ki badan ki barit ki badan hakani ka jaka 4 দিন থেকে জ্বলে হ্যাঁ হাত পুরো হাতে ঘা হয়ে গেছে জলে থেকে থেকে এই যে খুব জ্বালা করছে হয়তো তার জন্য জলে থাকে এই ইকবালকে দেখার জন্য আমার মতো অনেকেই আসছে গত 4 দিন ধরে সামনে পুকুরের জলে ইকবাল কিন্তু ছিল অবস্থা খুব খারাপ স্কিনে ফাঙ্গাস ইনফেকশন হয়ে গিয়েছে হাতের তালু